Anar malaken yam kanasen content baler me bajaling ka Nuer online TV channel to kon ke good news re wecha ka kobo te ka ganyal misha nang ne karon kina dangro wido wero misha nang jep la murlëëni chala do tama shalun jok ka kor runi dangwel ngwan lo shalun jok ka kobo ajen la dan balinga jen gwaseme bi gorno jin bi tin waka nasin ko kien en gunyo seme beje kwen ya ka do badan en chalat ka je ke chanon ka ja ka biya turun ka ba biya kanen ba me jiram jidit ka Nuer online TV channel ka jan gwas me de jogono jin waka nasin ko kien ka shuja puru jeno jin bi subscribe ka Nuer online TV channel ban shure ler ka man balinga jan gwas ma chala nene en walle ka shanga jan jok ka paikel ron kina dangro jan dangro de diech ci jidwa dinai nyɛpiäth gat ut rot ci kene nyore wich ka kobo ajen nyan weri na mo me sha nang ci tikarun wel ngwan jor kel ka murlëëni ke jaba ban history dwob dan luny joko je ban jelin kel ken yam ban kon la ne shop de re wich ka kobo chimnen yana mako ture jen ja shop re wi ka kobo ka cha je nyor jidwa dinai family chikana nyor ni gwa cha je nyot cheng chi loy nat che tet ko sheben an gwasme gwata me jen ko cha chup cha je nong ka ren yal chal ko well food program chimnen yana mon che je ka family ano bana wo kamandan ande kono linka kwide ka do bana chi loy nat che tet ke je bana history de bana nyok ka mide kono linga gwa ka do badan en che chup ka je re wich ka kobo well shala do ne en walle la do dinai chicken nyɛpiäth chicken nyor nyɛpiäth cha je nang ke cha je kep ko bom ko ron kina dangro wi de wero re wich ka kobo an gwa se dana wa tene jen karun dang diesh karo ka padoy a kobo west jen gwa da dana nang ka jeten jen cha je nang kel ka gad man dangro te kan ni je kan tam ngoda kan ka jek dungdo ci joy ni point da karwade jen chwe te karun dangwel ngwan ke che run dangwel ngwan che ka tuk jor ka kungor gwas inte pibortin ke wich japa ke wich murlëëni jen gwada dana te nyɛpiäthin ka karun dangwel ngwan to nyɛpiäth ka gwad me shaje te ka je gwada je ka she manatin chwelar no rame nang ke rame kebje jen che liu karun tichuwa alo choliu ramedan e kebe ke ram e nang wa ajen choliu ko koruni ti jendang jok kayan gwata mo shwaje chu kebe rada dien ke ramadong ramamo me kebe ka ramedan e she kwal mishi yede kula jeno ajen shwaje nang ka Sudan gwaze shwe tuk Arabic chojo ngaitin meche tuk je nga chwaje lojok ka Greater Pibor administrative area ala wujaba chaje loj win murlëëni ngwasmo me chaje lojok ajene loj ke je jok ka paiwero ron kina dangra wi wel ngwan jene loj ke jere wuch ka GPAA jen chaje nan ka gwad mutun werten chaje nan ka Khartoum ke ka Sudan kwaje le loj ka ron kina dara wi wel ngwan era me chi jenang chweje nan ka Juba ko bajo kwenen winemi ka bom alo ko ka je chow ki ramade je kwen alo da chu ten doromo chala do gwade te ka Juba en nyɛpiäth chwero da bar re dware te tin kini te konte chi jenang chwero da bar dorien ka chwero da bar gwad mityak ka gwad ndana shingaten ka chwene te kone ro da bar dorien chwoga jogo no nene en
an gat me cha nang ka lo Nuer re dwa Nueri ka kubo ka ron kina dangro wida wero chuut sieke de min te ka loj mugwa en chi nyɛpiɛth roda bardore chuoje gor no be nyɛpiɛth ba je lwak ko be shie mani gor ke je dwar nyɛpiɛth ba ka gor chu nyɛpiɛth chuode tim kene chut man kene dam mani an gwasamo ko jen ngai chun man ka ngai chut gan man jen chu roi ka tuga Arabic kene tuk murlëëni ko jen che tuk murlëëni che ngaj gwa de dan sha je nang tin a jen nene chu aje lugo no bo dul goro matot an gwasamo kenyam ka do dan shalat ke je ko jen pen ke je o dong da dul gor ka wa poinde ta poinde gujeno jen te ka bo dong de jo ngajeno Ramadan nang gwada mo edong majene jakaran ko jen te pointe te ka bo to ngwan long jen la ja dwai ko bum wida ko loko ne to kon shi nang ka bom jen la ja dwai ke ni siang jen mi te ko mi shalat ka murlëëni kit ko dong mi shiga wer ke lo Nuer mi shi ke nyen ke murle ke jab gwadan ti jab shi ban jen ba je dwek jen ka ron kin dangro jen dangro me che kurche to ka murlëëni dwine mi chu to go ne ala kam murlëëni kan wer ko la kana gad bana nan kap mai kana kan Nuer wa gwada jen chwa je dweje long ka dwen mi di me shiga wer kore lat ka gumruk jen gwaza dan en chwa je dweten long jen cha je dwe jode ka dwen mi di alo to bo to ka jode antem men cha roje cha kular gwasa menetin kontin cha nyɛpiɛth cha je lur la shiemane akene chilo da te ko shine nyada shine jek ke shine nyoje ke nyɛpiɛth ajanen te loida ko lenye bom te dial ano ka ko pa county commissioner kene bonton kokien ken chilo dien te ko sha nyama me cha je lene jek ke chele ne jekana re wich ke re dwarien na me aler dan shalat gwasa me kata danen chi nyen wer na me che lun jok ja ko che nyog jekana nyok ke che nyog lun jok re wich ka kobo na me cha te lwan mi di long kene dialan kon tin la shiemane kene te kon lan wer en kon tin ti jekaja gwada me baje kwenye ka dob dan shalat ke jeka tuk English. Today, the Dinka family joyfully welcome nyɛpiɛth Gaduth Root back home in Akobo County. nyɛpiɛth was abducted in 2012 at the tender age of 5 in Padoi, Akobo West, alongside 2 of her uncle's children, who are still missing. She spent 14 long years in Kungor, Greater Pibor administrative area. nyɛpiɛth shared that her abductor passed away from thirst, after which she was adopted by another person who took her to Sudan. While in Sudan, she learned Arabic and was eventually returned to Greater Pibor administrative area. In December 2014, the person who adopted her brought her to Juba with the intention of forcing her into marriage. However, nyɛpiɛth bravely escaped from his home and sought refuge with a nearby neighbor. She disclosed to the kind-hearted neighbor that she was abducted child from the Nuer community. With the neighbor assistant, nyɛpiɛth was able to reconnect with her family. Despite years of hardship, nyɛpiɛth remembered her name as well as the name of her mother and her brother. She now speaks Arabic and Murle, but was denied access to any form of education during her time in captivity. Her body and her face numerous scars, evidence of the physical abuse she was endured. nyɛpiɛth revealed that she was often beaten whenever raids were conducted against the Murle by the Gawer or Nuer. In 2020, she suffered a severe beating following a raid by the Gawer in Gumruk.
The scar on her back remained visible as painful reminder of her ordeal. Today, we celebrate nyɛpiäth's return to her family. This reunion would not have been possible without the grace of my Almighty God, the effort of the Akobo County Commissioner, and the support of the Save the Children Internationals, who facilitate a reunification with her family. Ajan dana shaling ko shid nyadan nyan nuari cha nyok lun jok re win nuari apose ka kus ko cha yub ko ken ko rune dialati ke chele ni je ka fam ni de ke chele ni bere wich nuari ani ajan dana gore de ladya ka do dana chi raja me che ben ka je ani apose ka kus ko cha nyok ka jek bye bye.